Škatulja riči zbirka u kojoj su pjesme 21 autora pisane na lokalnim govorima slavonskog dijalekta s obje strane granice. On je i ikavski, i ekavski, i ikavsko-jekavski, ali se vidi jedna duša slavonskog dijalekta i šokačke riči koja je u svim pjesmama prisutna. Dakle, jedna fina nit povezivanja svih govora na ovim prostorima. Na prostorima uz Dunav, uz Dravu i jedan dio i uz Savu. Najviše pjesnika sa ove strane Dunava, počev Bač, Bođani, Sonta, Berek, Sombor, Monoštor. Zatim imamo iz Podravskih Podgajaca, govori se ekavštinom, koju eto mnogi negiraju, ali to je upravo jedan govor lokalnog dijela tih Podravskih Podgajaca i Donjeg Miholjca. Tako da imamo zastupljeno iz Baranje, imamo iz Istočne Slavonije, eto imamo nešto malo iz Podravine i naravno svi naši pučki pjesnici. Doktorica znanosti Ljiljana Kolenić posebno ističe što knjiga Škatulja riči sadrži pjesme autora sa šireg prostora koji nije omeđen državnim granicama. A pjesama ima dobrih, dakle šteta bi bilo da ih ne pročita, sigurno ćete pročitati, ima vrlo zanimljivih. Teme su interesantno često nostalgija, tako da su dosta i osjećajne, ima i nekoliko malo šaljivih, ali uglavnom to je glavna tema i nekoliko, ali malo ljubavnih. Dakle, uglavnom je nostalgija za onim vremenima kad si bio na ovim prostorima. Ja uglavnom pišem sa nostalgijom. Onome što više nema, zbog čega smo žalosni i što nam je žao onoga što je nekad bilo, a sve se kod nas izobičajilo i izgubilo. Na Šokačkoj ikavici, na našoj onoj Bačkoj, koliko se tamo još i zadržalo i koliko se mi još ovako stariji možemo isjetiti neki riči koji su se nekad upotrebljavale jako teško, već i mi smo to zaboravili. Tijekom ovog programa pjesnici su čitali svoje pjesme, a u glazbenom dijelu programa također se čuo šokački govor, ali onaj u pjesmi.